Mfundisi endaweni njani? Sikhona. Kunesithombe lesisibukile phambi kwethu. Ungasichazela ukuthi kwentekani la kule picture le? Lawa madimoni right round lenhlitiyo la ngaphandle kwalenhlitiyo ngemadimoni onke lawa. Uma umuntu anganaye moya longcwele, la madimoni abuya ahlale la enhlitiyweni yalomuntu. Kuze la madimoni aphume, akafi, ayaphuma la enhlitiyweni, kodwa ungona ayabuyela. So kufuna umuntu aphile impilo lengcwele, aphile impilo lefunwa nguNkulunkulu kuze la madimoni angabi nasabelo enhlitiyweni yakhe. Ayahlala la enhlitiyweni yemuntu uma moyingcwele angekho. Njengoba uwabona la madimoni, lesi sicoco lesi sibitwa ngokuthi ngumathanza live. Why ukuthiwe ngumathanza live? Sicoco noma ugumpa phasi uyasithola, noma ungena emandini isicoco uyasithola, si everywhere. So mathanza live siyamenda umuntu athanze live kunokuthanza uNkulunkulu. Kanti lokubalulekile ukuthi sithanze uNkulunkulu singathanzi le live. Mathanza live. Lo inyoka umkhohlisi, lo akhohlisa Eva ensimini yase-Edeni, wamnika ukuthi adle isithelo leNkulunkulu athi bangasidli. Amkhohlisa inyoka, umkhohlisi ke lo. Uyabakhohlisa nebantu bendetinvo letimbi, bakhohliswa ngulo mkhohlisi lo inyoka. Lo ingane lengwele, ingane. Ungabona umuntu anengane unaleli dimoni lengwe. Ingane isono. Kungako nakungena moyingcwele wonke la madimoni aphuma, akafi. Ungona ayabuyela. Ufuna umuntu ahlale angcwele, moya waNkulunkulu ayibusa inhlitiyo yakhe. Yingwekele ingane. Ungathi bona unengane unaleli dimoni, lidimoni leli. Lo nguSathane ecobo lwakhe. Mnikati wawo wonke la madimoni, mnikati waSathane, banikati baSathane la madimoni. Leli uthi khukhumeta. Iphikoko le. Iphikoko. Ya, uyathi khukhumeta. Vele nangekho mina esontweni kude la ngacala ingoma. Cala mine vele ngimi lengathi kwenda konke esontweni. Yathi khukhumeta. Unaleli dimoni awutendi wendiwa ngileli dimoni. Leli dimoni lenja libhlungu ke leli dimoni leli. Yabangena bobabe bahambe baye emsebentini bangabuyi nangalesihlanu, aholila nyamalale, wendiwa ngileli dimoni lenja. Yabangena nabomake, hambe makayotshengisa emaplazini angasabuyi. Bantu banaye emakwabongi nini bositshelela make ukuthi side singwa. Hambile make kuthekisene emaplazini akasabuyi, ungenwe ngileli dimoni lenja. Intombatana iphume ngelifastele ekamereni lakhe, bamendele ikamero lelihle, babeka nembhedelo omuhle, awushiye lo yambheda aphume ngelifastera yekele emnyango. Wendiwa ngileli dimoni. lidimoni lenja libhlungu
inja uthi nawulala ila emnyango mara ebusuku ihamba yofika kaSikhukhuzi ekuseni nawuvuka ilele la emnyango ibuya ekutheni demon lenja lingangena kumuntu liyangena kubobabe bashiya emakhaya ayobuya ngakusasa ekhaya or ayobuya kulela iviki uthethwe ngileli demon akatendi ngileli demon lenja uma-ke bahambe bothengisa emaplazini bangasabuyi ngileli demon lenja le ingulube madla konke badla konke ke laba abatendi inkosi yami bema insango bema inyawuba natha tshwala natha bhikiliyeza ndatha inja speed lamalanga sebathi kunenja speed ngileli demon abatendi lenziwa ngileli demon lengulube idla konke madla konke leli lifuthu buvila uvulaphe nokuya esontweni angisalala ngitawuya levule ekutaba nangalevule ekutaba uyalala kayesontweni ngileli demon leli lifuthu lamadimoni aqoshwa kungena kwamoya ingcwele la enhlitweni ungangena moya ingcwele ahlale ayaphuma lamadimoni abe la ngaphandle mara moya ingcwele ngoba moya ingcwele usensitive ungona uyasuka moya waNkulunkulu ungona awuhlali uyasuka akafani live uhlala khona emabandleni noma ningacabanga ihlebani umfundisi uyasukuma uvula live uyashumayela live uhlala khona noma ningakhulumana nihlebane live uhlala khona mara moya ingcwele akahlali la kungcwele khona uyasuka moya ingcwele usensitive kuze simgcine moya waNkulunkulu funa sende kahle ahlale abuse ezinhlizweni zethu uyahlala umasenda kahle angaphuma moya ingcwele la enhlitiyeni lamadimoni onke ayabuyela usuka moya ingcwele sangasekho kungako kubalulekile ukuthi moya ingcwele simgcine atibuse tinhlitiyo tethu sigcine moya waNkulunkulu kuze lamadimoni asibalekele lawo ayinhluphi